Halo teman-teman, hari ini kakak mau mencari mainan lagi nih teman-teman. Kita mencari mainan yuk. Kira-kira ada mainan apa lagi di sini teman-teman? Let's go, kita cari. Ada di mana nih ya? Wow, ini pohon tinggi banget ini teman-teman. Coba kita cari di bawahnya teman-teman. Ada apa ya di bawahnya teman-teman? Kita lihat dulu teman-teman. Wah, apa ini? Ada mobil Tayo nih teman-teman, warna merah. Wih, gede sekali. Kita kumpulin aja teman-teman. Kita selamatin dulu mobil Tayonya. Kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini dulu aja deh. Kita kumpulin di sini ntar ya. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya? Coba kita lihat teman-teman. Kita cari. Ada mainan apa lagi di sini? Coba kita lihat teman-teman. Wah, ada lagi nih teman-teman. Ada lagi mobil Tayo lagi nih, warna biru. Wis, ada mobil Tayo warna biru. Wih, dapat warna merah sama warna biru nih teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi di sini? Coba kita cari teman-teman. Wah, kita selamatin mainan-mainan di sini teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Wow, kasihan sekali nih. Ada ondel-ondel solawatan ketiban ranting pohon nih. Wih, kasihan sekali teman-teman. Pantesan dia nggak bisa ngarak nih teman-teman. Kita bantuin dan kita selamatin aja teman-teman. Oke, kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi di sini? Coba kita cari ke sini teman-teman. Wah, ada mainan apa lagi nih di sini? Ini apaan nih teman-teman nih? Coba kita lihat teman-teman. Kita buka teman-teman. Ini apa nih? Wow, ada ondel-ondel pocong di sini teman-teman. Wow, seram sekali. Di sini ada ondel-ondel pocong. Wah, kita selamatin aja teman-teman. Ini ada warna hijau nih. Ini ada warna putih nih teman-teman. Kita kumpulin dulu di sini teman-teman. Wah, oke. Kita ambil lagi. Ini warna apa nih teman-teman? Wah, ini warna putih lagi nih sama warna kuning teman-teman. Wow, kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Ini tinggal berapa nih teman-teman? Oh, tinggal satu warna kuning. Wah, matanya kagak ada nih teman-teman. Kasihan sekali teman-teman. Oke, wow, sudah dapat banyak mainan nih teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.